Shubor nakashlem jong unongsan hima. Kakasi Student Union sengkemi haka arpusan tarik unai lur aja arpusau. Kalalit banyakendu iulat kajala UCH Wijaya Shankar haka jaga sa jong u haraj pahawan ban penken mau yu yaki hanyo tali kimat haka bakajala kala angnut bat yakran nakapor syakapor ban pen urlong laslam hadu bakin mi kijinyak babunjat hapo kajala hakisnam baladam. Kaba penlong ya kaseng ban wan yakendu iulat kalong ban kerpat yu ba unshim khialam yakin kimat ki bakaseng kala bu laslam Hadian bakamdan kanu jingpen syai nakalang ka sorkar jela bat kumjuru naka sorkar pedeng. Habayakran bat uba Donald V Thaba General Secretary kaseng ulaong baki hanyo tali kimat ki bakaseng kala dawa kilong ban pentri kamno ya ka inaline permit hapo ka jela ban weng no ya ka Citizenship Amendment Act ni ka CAA ban pelat no ya ka Meghalaya na ka Indo Nepal Friendship Treaty kajinya ka Japur hapedeng ka jela Assam bat Meghalaya ban shnano la ka jong ka Central and Agricultural University nangta ka jingpenrung ya ka tian khasi haka 8 schedule kumjuru ban penbetno ya ka kendrum kendram ka jingthong kam thongjam ka MPSC nakalyang ulat ka jala ulong bayakini ki hanyo tali kimat unsa shimkhya khamtam ya ka MPSC unsa yakran bat ki bor penyat bat ya ki henru tali kimat unsa pensngo sya ka sarkar pedeng nak benta ka jing angnuat ki pat ba ka jala Kejungan kendu kejongi ya lat jonga jala CH Wijaya Shankar mentakasi kalong kalor di new tuli kimat iba nakapor skapor kaseng galak jupun snow ndai tang ya ka state government ndai wat ya ka central government ru kejungan kejungi pelongi banwan kalong ba hadien ba ngi ba kendon kanu ka jipin syai nakaliang ka sorkar jalan ka sorkar pedeng kala pelong ini ni haban wan ni syau lat ko sim lang ya kini imat kiba ka ki isu kala Abu Ahmad ka ki isu kalai keren ya ka benkong du kamat ka balong ka ba di panba jang ka beri no trap kala keren na kapor sa kapor ya ang nut ka kapor sa kapor pakata ka de ka inline permit nilai keren nilai tirsani bahaya ka inline permit ngila pesnguru ba kang hau arajar kat kendai ka sorkar ka assembly jangan jela kala sim kita ni resolution ba di ban pentri kam ni ka LT ko jela batum juru ba ngila pesngau ba aba ya ka Manipur ka sorkar India kala apan ai ya ka inline permit o arajar kat kendai balai kat yangi aba ka jingi ka jingi ka ladai na du sedang kat kendai spa ratusan kat ba aba Manipur ka jingi kadang sedang arajar kat lai dinalor ka inline permit nilai keren ru ya kejengta jong ka Citizenship Amendment Act ya kajela ka jungi bakat hain berokawai nomor kembang yu ihi ba kajela ka jungi beri hunyo trap labun sang ragi ni koi labun stang ni beri ki buan Bangladesh sedu stem kat ndai spa nyu koi punta chapter ki buan negeri ki baper ki buan ban buai snong angi ko beri hunyo trap ha ba nilai i babun ki caka ki bagi trai muluk ki lakla repai hala ki jong ti snong ki thag mon nila masaki wat angi hapo sor selong tinggal paslo yu ba ya ka CE hi omdei ban pentri kam hagi ni than ki jongi nyong ba wala ka sarkar kalau ong ba ya bakan exam ya ba sarkar pedeng kan exam ni kini ki schedule areas ka Meghalaya andre ha bangi ipap ba kini ki non schedule areas su ki ba ba ki non schedule ki bun ba ki nongoi no ar ba ini ba ki try muluk ki duna ba kini ki non schedule area buat lagi schedule areas su i bagi bun ba kini ki beliau ki banabar tinggi yang baik berdiri ba I exemption di balabi full exemption ya ke Meghalaya badalong ru borok away ke North East ndri ka jingkwa ai kalong ba ide ban weng no ya ka Citizenship Amendment Act tinggal ai keren ru ya ke Indo Nepal Friendship Treaty nomor ngi ba ke jiwan bukai snong diberi no Nepal nang ba ka ne ka an ka bala ka ne ka treaty ke jinga soi ka bala soi ho stem ka ndai spasan ho ka pelong ye ki karne peli bikin wan bukai snong apo ka ne ka jela ka jongi ni dawa ba
ya ka Meghalaya de ban weng no na kami ka purview jong ka Indo Friendship Nepal Treaty aman pendu ya ka andre ban pelak no ya ka Meghalaya nang ba kinamla ibri buan Nepal ban wan bhai snong hong ni hapo ka jala ka jungi dikawai ka mat ka ba ni la ya keren ka dei ka jingya ka ja kaput la kapur sa kapur padeng ka Assam ka Meghalaya ha ka ba ni kentu yulat bo de ban tuklar lam ban betul lenti lam ni ki artli ki sarkar jala wala ki ladon padeng ka jingya keren namar bangi ba hakini ki khangya sniru wala kata ka jingya keren ka don ki jingya kan at kimi ka kapur ka mangi iya po West Kasiel su ka don ka jingtmu jong ka Assam man sna surok ha ithan yang de po West Kasiel di nakaling ka sengi persajur ya kata ban ki pesoro yu namar ba kata ka jingtmu hi ban sna ya kata ka berpeni ya kata ka tribal state house dam 1972 kalong ban ailat ya ki terai muluk bakin sensar hi daladi berkumjuru bagi jaka jengki bahap apa ki hima ki bapher kin hap be pengejelam Meghalaya ini persau bagi snong hasihi ki berang dan pada kejingakan an bat ka Assam ki ban nyakren ka fis ju kidei ban hap apa ka jelam Meghalaya Cultural University ka ba ngilaya keren la ka por bat mila persau yu ba hau arjar sikau ka sarkar pedeng kalapan benar ba on Snano ya kata Central Agricultural University apa Meghalaya bat kila Shimru ka jaka kamba arspa ekar ko perdam kulai yang ke Boy district ndre pausi hadien arajar kendai pedi kipun benano ban sengno ka College of Agriculture ka penong affiliated ka Central Agricultural University hangthi hapo Impal tingi ngismo bala dang idon la ka Central Agricultural University kan yarap bahai ki nongrap berpenjuru kan yarap di samla puli bagalong ruka lat aikam aijam bat nyempuah su bensusah penyanyi Impal dari kebetulan kita mengeluarkan di sakoi kamat kaba nyikran kaba khadu kadai kamdi kaba khadu sakoi kamat kadai ka jeburung ya ka king khasi ya ki schedule ya kenir ga pesno namar ka sarkar jalar kala pass resolution ya ka baidai bat ka jeburung ya king khasi ya ki schedule kalau ka ILP hi namar musu asno bat ka sudan mitang kata ka scrutiny ka examination ni pesno yu ba su examine su scrutiny sa di mlong su di hap no ban lei ayu nakaliang ulat hap ban tentu ya ka sarkar pedeng ban lei ayu no ban peryo ya kan ka ILP le ban perung ya pat ban perung ya tin kasih di sidul kamat ka bakhadu ya ba ngi keren ka di halo ta benrum benram ha kar kom kam jam jong ke MPC kam ha ka baidai bakan ka MCS ngila pesno yu ba ngila demi kita ki arpo ligi points ki ba penuh kela penjanai penjeli ya korkom trekam jong ya si klam penamdan gono gajing ya khap gajing tungkam ya ki bahaya ngasem lani ya ki bai tu thau lani ya ki ba ai pisa mila ai gini ki arpo li point kita ki arpo li point ki bengi lakshim lagi jela ki bapher ki public service commission ni jela ki bapher trekam ba kanamdan gono gajing ya khap dia kan niru mila abu ha mila ai seboro andru ko ngut ki MLA ki badan hapo assembly bat keladon beri su apa assembly ya kini ki arpong pilih point dari kam dadon tan kejingnya keren bengi ba kaniru kami kop ban poi sunuru takada kala pelong ini ban kendu yulat baun jele ban penbek ban pentrikam ya kita ki arpong pilih ki mat jong dawa jong ki isu klang ba arpong tung kam jam angni hapo jela jungi kana melong ka batok dari ki bedai hop ban yo betu kam ki dei hop ban yo corona na pereng gini ki mat di balai pentrikam na pilih mat kompetisi kasih berkain yang kata nyempip kadon ka interference gajing pentut nang ni nang tayur nyempip ngani gade gajing bomon jongga sarkar pedeng lesi yo kade gajing bom simpia jongga sarkar jela leles ke sarkar jela kasukut tang takin lani yo kasu yetu ini tang lembaki media yo kam keren ni nyempip sama habnilawan ni kendu governor ula pesno wangi ba kini borok nyau telikimat usa simpia yang bade PMPSC usa simpia usa keren baki kiwe gibade ki bor gibade pek ya ka MPSC bakem juru jadi kiwe gindre pilih kimat ru wong usa pesno suko ka sarkar pedeng ba akan nukur kom nilang penwandor tang ba ka jinang nut jong trai muluk jong beri hunuk trap unam sa aku undum segi isim jam juga sang ba berhenti kena begini kimat cinawa din urlok kumar kumolok mental ada kisnam ja sakut kada kisnam ni soku ba ka jindawa jong ka isu nadu kisnam ka kendai spak propau ter kidang ya kidang beteng ya do mentang bat akan jing sana kapor ni ju pesno wiki lat di bamun suaru ni laju keren di sarkar ki per
komentar ngedang yai beteng hi kini ki jing dawa bat ka seng hi kalau cepelong jing ki na kapor jing ki ka LP arajar halai ro rabu prangut di dekat isakem ingin jai up so sipor tukan nipor ke kawa na ka profesor kam jong ulat pindon man pesno ini kadina buat